Gikundi kia Meru We Want Rwang'iro imenti nirutumirite kwata mbaru gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia na kuiteamba kumuringira ndebe kulukini bamenerete Mithika Linturi na Kawira Mwangaza kumana na miario ya kumeneria gavana Mutuma bakiwa kaitene ka Meru iri njira ni mbia na niba kuona witi na mbere. Muthuri Muriuki na ripoti yeye. Yes we can. Yes we can. Vijana power. Gikundi kia gisiasa kire gichumiritie na thirito the Meru We Want na ndipo mbete kutha bakimeneria mbangane munene wa kiama kia DCP na Mithika Linturi na ora mutongero kiama kia MP no Kawira Mwangaza nikira bakuga nandi niraba kumeneria miari yao iraba kuonekana muno ikirotera gavana wa Meru Mutuma ke Mithika Linturi batu ya tukwenda kwira itukuona oro kuthiurunga guku tuti ukuthikira twakwete chance na tono te gintumba kuthithia nwe gi chance nyake national government kutege nto deliver kwa uwe ade wathiurunga ora arende wije gavana twinwe na Mutuma Ntwethingia ati Mithika Linturi drone jana Southimenti eja ambia kuitania tongeria bangi ba Meru County akiwa gati batikumba ngugi no enkaomba kunenkero ngugi Meru itabwega mbere Linturi ari MP utikiagita rire ari senator utikiagita akwa wa CS wa agriculture kintu kiria kiombere kwa achieve ndene ya Kenya yetu na inya Meru aja igo turetera boreo fake na nikyo gitumi kwenda gukwira gitumi kire kinene tuku supporting gavana Mutuma to the minute thira umarire tene thira akiwebere tene niro turambirie kuona developments kuma ki national government kiuri ketho ikaria atiri niki gitumi maendeleo ja kuja thai na riro rari gitino te maendeleo ma ki national government ja kija gi county government amna bubu boga moroto jwao ikutigiri bakugwata Mutuma mbaru na bakethroa bagitigira ati akithura jairi batu agenda cietu ti mantu ja maingi. Number 1 igo ensure re-election ya governor wetu Mutuma Ntwethingia. Itukuona na kuuro muno left right na center. Lakini tugeta bado vijana kuma naro tuka protect kijana mwenzetu. Tuta protect kijana mwenzetu kwa sababu tunaona anafanya kazi na ituko koromba governor na areore uwe kila kitu. Tuko karia ke mitandao, tuko karia ke ground na batu na ndia twetekaniretie tutinogua na tutikira kuumirira gutonya ntore ne cietu gutonya mitandao ne guthithio bunze bumbeka tomba ko deliver kura cia Meru County ke gavana Mutuma Ntwethingia bakiwa nguruki ibakuwata mutongere mugongo mbaru na kinyabo bendethwa akithura jairi bado tole vijana bana gikundi kia the Meru We Want itwetete bwaga na tugakaria thirikari ya gavana Mutuma Ntwethingia tugakaria thirikari ya William Samoei Ruto na tugakaria mwana wetu Professor Kithure Kindiki bado turenda kugatwendukie mbethi itugo support thirikari ya William Samoei Ruto bena mwana wetu ure wetwa Professor Kithure Kindiki President wetu William Samoei Ruto arena deputy wa Professor Kithure Kindiki uthirikari ngitone njega je ndene Meru County thai mirandi ya national government ndene Meru County tarajo mwe ere ithato twendrete tukauga mwanka infinity ibuja infinity kuga atambire ntore atije infinity ko batu twe immense region tukakare thirikari ya William Samoei Ruto amana Professor Kithure Kindiki na tukakare thirikari ya Mutuma Ntwethingia amana Linda Kiome batu tuta banduka Muthuri Muriuki Oro TV mutiriro Kangangi.